جاکلین دما تخوش به براستیجی مجارا می سرکه یا ویروژه او بو یا پلانسازی شارداری لی مجارا انترنتی جی گلکی الباو ضعیفه هر جارا گم دخوازن مجارا که جباجار حلب بگرن دست براستیجی پرزگریکا انترنت گلکی در کفه پیش ام زحمتیان دبینن جبا وی که متخوازن هم تبحثا وی که بکن سدما ویج تماشاوان راکین هم جی ام تخوازن بحثا شارداری و کاری و پلانسازی و گلو و اف پلانسازی جبونا که داخواز و امبیشن رخنین هر دو تاخان و ببه برسف گلو بله اراز دمتا و حمود تماشاوان جی خوش و براستی کوتاجی بحث کره پرسکریک اینترنت لباشار حلبه براستی گلک زحمت اجبر و امن کارن تام ام مجارين كل بدر تشدبن بويرين كل بدر قام براسي جي كو ام زحمتيان مجاري انترنت ده براسي ام قال لك دكشينن راستا تجي خويا كر براسي كو بري بدمك جي كو ما بحث كري شارداريا قال يا باجاري حلب بتايبات يا طاق الشيخ مقصود اشرفيه ده درباري برنسازي و بروجين خوجي براسي اشكرا كرن كو ايصال وقال لك بروجي لدارخينن قال لك بروجين وان جبو هردو طاخان ولدارخينن براستيجي نهاجي دوي دم مي نهادا ام دكرم بيجن چند هفتاينا شارداريا قال الفيدري دست ببروجين خاكرنا قال لك بروجين الفيدري بروجين جرينج اللدار خصنا يك جوان بروجيان نها بتيبتي ام لطاقه اشرفينا للشرخري اشرفيه يك جوان بروجيان الفيدري خاجي بش من ديماند جي خويا دكم وشرخري كي بنابي شورش شهيد شورش الفيدري والفيدري ورا افاكرن شخاجي نها دست بيكرنا اف مروف دكربش اف زيداتي دو هفتيان الفيدري دست ب تشيكرنا شرخري الفيدري بويا همجي الكلك ونجي قالك بروجين دي ترجي هنا الفيدري شراداري قال براسي كار وخباطي خا ددام شاندن همجي مروف دكربش بشتي كو هف ايمانا دنا برد صلاه شامي ومجلسه هردو تاخن شيخ مقصود اشرفي شي هاتيه دست بيكرن مروف دكربه بيجا كو هنكي درفتن تشوين هاتنا قال هم لباجاري حلب هم لطاخن شيخ مقصود اشرفيه همشي بيوستين كو بيوستين ماضين كو شارداريا قال بيوستي وان بهايا مروف دكربيجا كو اوجي تين پیدا کرن لاما هناكي زحمتي جي درباري ويا كده جي درت كبن لاما ديسا جي شارداريا قال فيداري باواي كي راست راست بريكو بيك كارو خباتي خاد دمشاندن همجي بروجين كو خستنا بلان سازيا خجبو ايصال اوجي دانا دس بكرن ماغوجي يك جوان تشيكرنا چرخري لطاقه اشرفيه اوجي بناوي شهيدن شورشي ين فيداري براستي بروجين كو الفيداري شارداريا قلد دمشاندن بروجين جرينجن يعني بالكيشن كو او باركن خواجي تشيدكن دخملين همشي جراجي الفيداري هاتيه تشيكرن ليش بوكو زيداتر ام درباري فان بروجين دا كارو خباتي شارداري ام زيداتر ناس بكن ميفاني من عدنان جارو ماريا او جي جرا شارداريا قال يا طاخ الشيخ مقصود اشرفي امي زيداتر آگاهیان درباره وان پروژه دا آستانگین کل پیشیا وانجی درد کردن اما ناس بکن نها اول عدنان کرم بکوی داریم دست بکی دمت خوش و سپاس بود وی در فتح اول عدنان از خازم زیادتر از ناس بکم درباره وان پروژه کو دانه دست بکرن همشی آستانگین کو بار درد کردن لی اما دیسا جی کارو خباتی و آوای کی راستی مشاندن دست بکی ام سپاس دکن این کاری ما دشوبینن و کاری ما الخلقه دمینن لملت ما لحر دركي دمينن يعني تشتكي باشا لفداري تاخ زات تاخته ناسكرم تاخه برخدانه تاخه شيخ مقصود اشرفيه دفه دمي داويه دا تاخ ودي الان فرابي الان اندب دست مكتن بروجي ام خدمت گور در فتي دست مدو مگوام خدمت زیادتر بکن چمکه بری شورش خدمت پر کم بی هنج عالی پاقشیه دا جالی آوه دا جالی کهرباء دا هر تشتكي بلدية خدمات تكر تدا كام بي دمي شرادرية قال هات آوا كرن وشين دا خدمات زيادتر بي وطبعا ما إمكانيات نتجي پیدا كرن ده في دمي داوية دا نها ام بروجه خاچه دكن ام پلانسازی خاچه دكن جبر ام خدمات ملت كن زيادتر و ام
طبعا کار روزانه باقشی افجی کار کی روتینی هم دکن و و دم دویت زات وقت هم دبن چند پروژه مهانه ما دست بکرن یک جه و دواره دودیه برای داد ناس کرن نا دواره شهداء الثوره هم دبن شهیدین شورشه چمکه اوک پیروزه یعنی کاری کی پیروزه اف یک جه پروژه مایه دودیه حديقة بشيء مشفى حنان أما واجي داس بيبكن بو متنفس بجملات را هني كي راح تياخد ده ببينه يمكن ملاتي عفرين حشيني حزدك ومعنى أما واجي تشيكن وتجي كاروجاك مع أفاكر كاروجاك بنوفي شيخ مقصود أشرفية خدماتي ملاتك كان بهار حر دارك خاصة علي عفرين ريف الشمالي ده وريف الشرقي ده في أولناجي خدماتك معنى ملات بجينه جي خو گنده خو و براحت هر وره بله اول عدنا خصم زیادتر یعنی پروژه و جبلی وان پروژه کوا دست بکنه یعنی هنا دم پیش دا پروژه و وی هبن لگوری در فتن کود دست وده اكيد هبن طبعا نه ام پلان سازی و چه دکن ام دراسات و جره چه دکن مساله نظافه دا ام زیادتر آلیات و زیاده بکن ام خدمات زیاده بکن جبو حارات باقش بیتم مسألة أوفي أمي تنظيم جوي رجيهين زيادة ترشيكن مسألة صرف صحي أمي معالجة كن جوري شكوتين جمارة بريكي كومينو لجاني خدمي دوردو مسألة أرتق ترميمي أرصفاية بشكل عام شب ويستي حارتي هاي جور بلدية كني خدماتك أمي جور خدمات بله ام گلکی تسپاس سپاس شو راجع بله گلک سپاس بله آراس ابو وک کو میوانی مشی دیار کریه کو دم پیش ده لگوری در فتن کو دست شاراداری گلیه طیبت دندر هر دو تاخان ده لگوری در فتن کو دست وان ده وی هن زیاده تر دم پیش ده سال مهن پیش ده شی و پروژهان گلک آوا بکن به طیبتی شی پروژه کو خدمتی خلق کو لویتا هر دو تاخان جیان دکن همشی در وی تاخه یعنی لگوری در فتن کو دست وان ده وی حاول بدن دم پیش ده پروژهان زیاده تر آوا بکن شخاجی وک کما گوتی الوی داره به طیبت چهار خرایا شهیدن شورش الوی داره تیچه کرن و دم نزدشی و به ونای شهیدان شی ور خملاندن براستی پروژه گلکی گرینگ لهندر هر دو تاخان د لګوري کودم نه امتدا و زحمتی شي تیر در باز من زحمتی شي تنک شاندن لاما دیسا شي شراداری گل حاول ده کو خدمتی جواکا خوبکه خدمتی خلکن کول و داره جیان دکن او حاول ددن کو دم پیش ده هین زیادتر با اوای کی راست او خدمتی ملت خال و تاخان بکن ملی جاکلین راستی جی دوی دما داویه ده تایبتی پشتی لحف کرنا ور کفتنا دناورا مجلس هر دو تاخانو دسلاتا شامی ده گل گوتا گود در دکتن دگو تشتک دست کردا دل ور نمایه لی بکرنا ایدی یانجی چکرنا و چرخره هان به تایبتی بناوی شهیدین شورشه همجی خباتن گو گشارداری دای دست فکرین وان گوتنان ایدی لدروان قلبینه گلکی سپاس جبونا کته راستی گلک مجار هنن هر دو تاخانم تخوازن هرتم پار و بکن به تماشاوان ره لی مخابن وقت دسپیک دیجه گوت پرسگریک انترنت گلکی لور زحمته گلکی سپاس نوچگانا ما جاکلین بریمو تباوی که زندی لگل محاضر بو